Ia malie upu o lungutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhonga, lo mātou atua, lo mātou papa ma lena te tongi ola ina I mātou. Amene. Mawale matua e teitai nai le launga I le nei tae ao mai le tusi sa whaita wina o le tusi a Paulo I le kalesia I Roma. Roma I lona mta mua mua ai o te whaonga ina le whai upo e se furu ono ma le se furu fitu. Se sue a tātou tuspa ia I le tusi lea o Roma whamole mole. Roma I lona mta upu mua mua. A maua o na whai tau whatasi mai leo le whai upo e se furu ono ma le whai upo e se furu fitu. A maua whai tau. A wā o te le mai le tala le lei a Keriso. A wā o le mana lava leo le atua e ola ai I lātou uma o e whātua tua. Mua mua le iutaia a toa male e leni. A wā ua whaalia mai ai le ame o tonu a le atua I le whātua tua. Ina ia whātua tua ai pei o na tūsia. E ola tangata a mio tonu I le whātua tua. O le matua lea mō tātou. A wā o te le ma. I le tala le lei a Iesu Keriso. A wā o le mana lava leo le atua e ola ai I lātou uma o e whātua tua. E mua mua le iutaia a toa male e leni. A wā ua whaalia mai ai le ame o tonu a le atua I le whātua tua. E nei e whātua tua ai e pei ona tūsia e ola le tangata ame o tonu I le whātua tua. Lo whaonga ina le tusi o Roma. Mo tusi whaitau. A le au whaitau tuspa ia I le nei vai aso atoa. Ma o lo a matala I le vaenga leo le tusi o Roma. I lona matau mua whai mua e o le whai upo sufitu. Leo whaonga ina e. Au mai eise la unga mani au o ngā whale nganga mo I tātou I le nei tae au. O le manatu au tū o le mana o le tala le lei. O le mana o le tala le lei. The power of the gospel. The good news. Power of the gospel. E umi le launga. O e umi le matua. A e le mawhai o na vai ina le matua leo na e fōringa mai o lo tū whātasi e Paulo ia whai upu I e lua I se mawhau whaunga I le mawhai o na vai ina pe tū e se ina se vaenga o na le atoanga o lona manatu ma lana mata upsisili ma lana whe au whale nganga o lo momoli le kalesia I Roma o lo afi fi uma I whai upu I e lua. A wā o te le mai le tala le lei a Iesu Keriso. A wā le mana lava leo le atua e ola ai I lātou uma o e whātua tua. E mua le iutaia a toa male e leni. A wā ua whaalia mai ai. Le ame o tonu o le atua I whātua tua. Ina I whātua tua ai. Pei ona tūsia e ola le tangata ame o tonu I le whātua tua. E fōlinga mai I le whaupunga lea ma whai upu I e lua o lo au mai ai ni whamatalanga tā ua mō tātou o lo whamatala ai ia le vala wina o
Paulo. O lo whamatala ai le mafuaanga o lana ngā ruenga tālai. Ma le mea o lo ia tālai ina, le whe au. O lo avea maonga to tonu ngā le mū. O lona avea ma apostolo, ma tangata o le tala inga o le tala le lei monu ese. O lo afifi o maia, mea nei tono whai upu ia. Ma o lo whamatala ina i foi e Paulo le afuanga o le mea o lo o alue momoli. E afua mai i le atua. Wa le mana lava lea o le atua. E o lai lato umai fatua tua. Talo mai lava le taimi na di liwi na ai Paulo. Ma taulia foi o Paulo sa avea ma tangata na te sai mai tangata fatua tua. I le tala le lei a Yesu Keriso. Mai o lana malanga na alue sai mai tangata Kerisiano. Mai tā maseko lea na feto ai ma le pupula tele i le ala ma avea ai Paulo ma tangata ua wala uina e whai ma waa maipu o le tala lilei. E o tatou i loa la le tala lea i le liu ina o Paulo. A o avea o ia o Saulo lona ingoa lea sa ia i momua. A lea lau ua feto ai ma le pupula, ma le malmalama lea o le Yesu Keriso toe tu. Ma sui atoa ai lona o langa, ma avea ai o ia o le waa ma le ipu o le tala lei ia Yesu Keriso. Mai lava i le taimina na, e o mai i le taimina ia tu sia ai le tusi lea i le kalesia i Roma. O lo whamatala pea e Paulo lona wala uina. O lo whamatala pea e Paulo le afuanga o lona wala uina ma o lo manino le lei. I le amatanga o le tusi o le anu whai mai Paulo o le au na Yesu Keriso na wala auina e whai ma apostolo o tō fia e tā lai le tala le lei ale atua. No manino le lei i le amatanga o le tusi o na whamatala e Paulo o lo whaailoa e Paulo o ia o le apostolo o le na wala awena na te tala ina le tala le lei ale atua. The gospel of God. The good news of God. Ia mawala winai o ia atoa ma isi o le au tāla. O lea la o lo whamatala e Paulo le vaenga na. A lea lau a matal tusi lea o Roma, lea o lo whaonga ina mo tuwhaitau o le vai aso le nei. O lea o lo a mataina le tusi lea Roma. I le whaailoa atu e Paulo o mea ia. O lona wala wina e le atua. O le mafuanga o le fe au momoli o lo tau mawhai e momoli. O le tala li lei a le atua. Ma le momoli na atu o le suinga e manatu i a Paulo e tau na sui ai o langa o tangata. Pe a whai e fatu atua i le tala li lei lea. Le tala li lei lea le atua i lona alo o Yesu Keriso. Alofa mtala i fo i e Paulo lona nau e fia alu i le ulotu lea ma le kalesia lea i Roma. Mai upo Paulo wa o ai o i atu i au talo sanga e faiso. Pe ma fai lava ona o manuia i le fina ngalo le atua. Ia le pine ona o waluatu ai i a te utou. Ina ia o a vatu ia te utou se mea alofa i lale anganga. Ina ia tātou fe wha mawhana whanai i lo tātou wha tua o outou a toa mao.
E no ta inga le o le apostolo na lai ona tusi. O se teimi ma se ava noe ma fai ono mai fatasi ai le kalesia I Roma ma ia se I whaasoa I le tala le lei ma fe wha mawhanwhanai I le whātua tua I a Yesu Keriso. E o lava e le I tau nuu wha moe moe leo Paulo o lona alu whaatangata o lo alu e whaile tala inga I le kalesia le I Roma. E o lava I le tau nuu wha moe moe leo Paulo. Ai wā vea le tusi lea Paulo I le kalesia I Roma ma tusi ua whao ngā ina I au ngā tūpulanga whakerisiano mai lava I le taimi na mawhai ai ona whaofi le tusi lea I do tonu o le tuspaia. Mai lava I nā taimi o mai le taimi nei o se tasi leo tusi au pitosili o na loloto lana whe au whale nganga o lo au mai ai. Ma o le vaenga pito o ngā tonu leo o le tusi atoa leo ua whao ngā ina e whai mamatua. A wā o te le mai le tala le lei ia Yesu Keriso. A wā o le mana lava leo le atua e hola ai lato uma o e whatua tua. E mua le iutai a atoa ma le leni. A wā o whaalia mai ai le ami o tonu o le atua I le whatua tua. O le tala le lei o lo whamatala e Paulo I le amatanga o lana tusi I Roma. E le nā se tala mānaia. O se tala fia. O se tala le lei. It's not a story. It's not a narrative. E le nā se tala e whamatala atu I se tangata. E leo le nā. E leo se mea nā o na tupu. O na umba lea. E o na whai lea matala. E le ai. E leo le tala le leile nā. Mai wha upunga Paulo. O le tala le leia le atua I lona alo o Yesu Keriso lo tātou ali. O le na whanau mai le a inga o tā vita. O le na whaasino tonu ina mai. O le alo o le atua o ia ma le mana. I la le anganga e pa ia lea I le toe tū mai na ye woti. O le tala leile e tau mwhai Paulo e whamatala e leo se tala a o le tangata. It's a person. The gospel is not a story. It's not just a good news. It's a person. O le tangata na fo ina mai le atua o le alo le atua. O le tangata I elon tupuanga wha le atua, malona wha sino manga wha le atua, na whina ngalo ai le atua e fio mai I le lorolangi. E leo se tala. It's not just a story. It's a person revealed. I le lorolangi e tusa male whina ngalo le atua. Le alao lo whao ngā e Paulo le whao punga le o te le ma. I am unashamed. I am unshamed. O te le ma. Lo whao ngā ina lai. Paulo le whao punga le o te le ma. I le tala le lea. I a Yesu Keriso. E le nā se tala. A ua toe au mai e Paulo. Ia le tala o le maliu o Yesu Keriso. Ina wa ia whao ngā ina le whao punga lea o te le ma. Le upu mai le ngana Samoa e wholinga o ni langona e tupu ai I stangata o no se mea matavali o se mea lei wana whaia e whaaluma I nai o ia I le vā matangata. E o le mele ta o le mai le wa aia ma le whaawinga ina I le ngana Samoa. A le ala o lo whaonga ina e Paulo I le lo minga lea tātou o lo whali liu ai le upu leo le unashamed.
Nela le fali liu o te le ma. A le upu le i le whaonga ina e Paulo o te le ma e leo whata tau ono se mea matavale po se mea valea po se mea leanga o whai e tangata wha luma ina ai o ia i luma o tangata. Ai o lo whata tau i lona le malu ia e wha leo le tala le lei. Lona le pala ai e tau le tala le lei lea. E oia le tala le lei lea. E mafua mai ono le tula fono le malo Roma na lato whaia le fasiotinga o Iesu. A le lao lo whamatala ai e Paulo. Ia le whauinga ina o le whaupunga lea. O te le ma i le tala le lei le na. Tu salava po le tala le lei o lae na fasiotia Iesu Keriso. I lalo le tula fono le malo Roma. O te le ma i lava. Ma le winga la leo le. O le whaonga ina e Paulo le whaupunga lea. O te le mai le tala le lei. Ia Iesu Keriso. O le maliua Iesu Keriso. I le vaai le malo Roma. O le maliu e whaaluma ina. Wa le tu ai ngā maliu leo le. Fa sa tauro ina o le tangata o lo fa matala ina ilo na fau malo o lo fa matala ina ai na soli ngā tūla fono e awhia ai so i fuanga o istangata ma awhia ai le malo Roma ma e fōringa mai o le mele tau o na ma ai le tangata o no le i tu ai ngā maliu na maliu ai a le alai fa mai Paulo au te le ma le maliu le na. E oi foi o le maliu lea o lo whamatala ina tangata e leni whai mai o se maliu valea. O se maliu e le isona tā ua o iai. Le ise mea tā ua ma se mea lei o iai. A le alai whai mai Paulo. O te le mālava. E whamatala le tala le lei a le atua o lo whaalia mai. I le toe tū mai o Iesu Keriso mai le tunga mau. E lai a mata i le whaupunga lea. O te le mai le tala lei a Iesu Keriso. Tangata ia o lo tusi ei Paulo i le tusi le ia Roma. O tangata kerisiano i le ngata o tangata Iutaia. A whapena foi tangata onu ese le whamatala o tangata e leni. Ia mai o tangata e leo ni Iutaia. Non-Jews. Ma o la toula ia o li o ai le whapotpotonga ia o tangata kerisiano leo a vea ma tangata whatuatua i tonu Roma. Ma o la toula ia leo lo. O lo whamatala ina ia i Paulo ma ave ia le. A o lo whamatala ina la e Paulo tangata ia. O tangata o whatuatua, o tangata o vala wina. Mai o tangata e whaola ina i lātou. Pe a whai e whatuatua. I le maliu lea ma le tala le leilea ia Iesu Keriso. Lea la e whaupua i e Paulo. E a mata i le Iutaia. A toa male e leni. E whaola ina i lātou, ai a mata mai i Iutaia. Ia aona whapea leo na au fia atua i ma tangata e le. Le hoa atoa atua i ma tātou, le hoa au fia atua i ma tātou, le tau leo lo whamatala ina e Paulo. Ma o lo whamatala ina ai, le au te tele o le whaola tanga le atua, mo le tangata whatuatua ona e le ngata mo nā tangata Iutaia. A lo a fia ai ma le larolangi atoa. E whaupunga tā ua o lo whaonga ina e Paulo e whamatala ai le tala le leilea ma le mana o le tala le leilea le atua i lo na alo Iesu Keriso le ntoe tū mai le oti ma le tunga mau.
mua. O le tala le lei lea le atua. O le tala le lei fai mai le apostolo Paulo. O le mana lea o le atua e ola ai le tangata whātua tua. This is the power of God for salvation to everyone who believes. O le mana lea o le atua e ola ai le tangata whātua tua. No whaunga ina e Paulo le upu lea mana. Ma le whaliunga lea whasamoa o le upu power. I le ngangana Samoa le upu mana o lo whātatau I le malosi ma le power o le atua. Le whaingoa la o le mana o le atua. A le upu lea power o lo a vea ma upu e whamatala ai le malo Roma. Ona na whanau I Jesu mai o ana lava I le teimin tusia I e Paulo ia lana tusi lea I le kalesia I Roma o loa vea le malo Roma ma o ngā te tonunga le mu o le power o le lalolangi le vaitang. A fua ia I lo lato malosi I whawhitawhita o Roma sa na pūlea le lalolangi le tai. A fua I lo lato malosi I whatamau a inga o Roma na lato pūlea le lalolangi le vaitang. A fua I lo lato tonu ina ngā solonga o le tamau a inga ma ngā solonga o me te tupu I le lalolangi le vaitau o Roma was the power. Le lau whao ngā Jesu le whao punga lea the power of God. E wha matala ai le tala le leia Jesu Keriso. Ona o le whao ngā ina e tangata o le mawhauwhaunga lea mole malo Roma. Is the power of the time and the moment. Ale laua tu sia e Paulo lana tusi le kalesia Roma ma wha upu whapena. A wau te le mai le tala le lei a Jesu Keriso. A wau le mana lea. This is the power of God for salvation to everyone who believes. Ina wa tusi Paulo le kalesia I Filipi. Mana wha matala ina lona talitonunga lea. E le ngata e wha soa I tangata. Ai o lo wha matala I e Paulo ia lava. Ma lona talitonunga I le wha o le tanga lea. Ma le ame tonu lea le tua. E ala I le tala le lei. Ona wha pea leo le wha upunga Paulo. I le kalesia I Filipi. Ona o Keriso. O wha lea o ngā ina mea uma. Ma o manatu. O ta lava ia mea. Ina ia o maua Keriso. Ia maua fo iau. Ua ia te ia. E le ia te au sa uami o tonu nei le tūla fono ai peitai. Nā o lea. O loo I le whatua tua. Ia Keriso. O le ami o tonu lea. Mai le tua. Te tonunga leo. Paulo le tala le lei a Jesu Keriso. O lo whai loa ai le mana o le tua. O lo whai loa ai le ame o tonu o le tua. Mawhawhaunga lona lua o le whao le tanga e maua mai le whātua tua le tala le leia le tua o le whao le tanga mō tangata uma. E leo se whao le tanga mō nā tangata iutaia. E uia manatu iutaia o lātou o tangata na whiriwhiria whapitoa e le tua. Ma manatu foi lātou o le mesia mō nā o lātou. Ma le tō tele lava o tangata iutaia e o mai le teimi nei lātou te leo tali tonu. I le fio mai o Jesu Keriso le na maliu. Ma toe soi fua manu malo a mea o le mesia lea. Sa whatatali ai tangata iutaia. E o mai le teimi nei
O tele tangata i utai a la tau te leo tali tonu ia Yesu Keriso. A le lai, fa mai Paulo i me kale sia i Roma o le tala le lei lea. O le tala le lei o le wha o le tanga. Mō so se tangata lava. Le lai fai mai ai o le wha o le tanga mō i utai a toa ma e len mai o le wha aonga ina le Paulo o le wha upunga e wha matala ai o le universal salvation o le wha o le tanga le atua mō le lalolangi a toa ma tangata uma. Lea fo ua fia toa im tātou i le wha o le tanga lea. E ui o le wha o le tanga o le ana tusi ei Paulo. O se vai taimi o le ono sfuru i le vao le ono sfuru ma le ono sfuru lima. Tausanga talu o na toe tu Yesu. O lea e ta tau nuu le tala le le afe vali se lau tau sfuru i a tātou a fua i ai. E o atu le afe vali se lau tausanga e vā ai le taimi na tusia i e Paulo i ala na tusi lea i le tala le lei e le ngata i tangata i utaia ma tangata e leni ai whapea foi le lorangi atoa mai le vale na tai mene na ka o atu ai le tala le lei o tātou lau whanua ma wā fia ai tātou i le a meo tonu ma le alofa tū no lea o le atua e i whaupunga tā ua o lo whao ngā e Paulo i tonu o le vaenga leo le tusi ma o lo te le fo i lo na whao ngā ina i le tusi atoa. Mai o whaupunga ne tolu o te fia whao ngā ina mō le nei launga. Mua, o le tala le leia le atua, o le mana o le atua. The gospel of God is the power of God. O le tala le leia le atua, leo lo whamtala, o le tala le leia le atua i lo nalo Yesu Keriso lena to e so i fua manu malo mai. E lao lo ta ua e Paulo, le tala le leile na, o le mana le nao le atua. It's the power of God. Lona lua, o le tala le leia le atua, o le whao le tanga a le atua. Pe o nau whai atu e le nao se tala, ai o le tangata o lo whātau ia Yesu Keriso o le nā fio mai na maliu mo to e soi fua manu malo. O le whao le tanga lea, it's not a story of salvation. It is the salvation. O le whao le tanga na, Jesus Christ is the salvation of God. Lona tolu, le tala le leia le atua, o le ami o tonu o le atua. It's the justice of God. It's the righteousness of God. O le tala le leia le atua. E lei whātali le atua se i ami o tonu tangata. Ma se i sao le tangata. E le ai. O le winga o le upule o le righteousness of God. O le ami o tonu o le atua. O lo whātatau i le whesota inga le tangata ma le atua. Ao ina sao le sota inga le tangata whātua tua ma le atua. That's the righteousness of God. Tu salava po oi le tangata anga sala ma le tangata e matua maua lalo le mea o iai lo whale tonu. O le taimi lava e sao ai le sota inga ma le atua. That's God's righteousness. O le ame tonu le nā le atua. E le fua ina le ame tonu le atua se i e sao. Se i e le lei. E le ai. Fai lava le ame tonu ia le atua. Le ana ia fai ai le whao le tanga o le tangatanga sala. Na te lei wha sala ina le tangatanga sala. Na ia fio mai e ala i lona lava alo pele o Yesu Keriso. Se i fai le whao le tanga mo le tangata. Te i sue le Roma i lona tau po e valu.
mole whai ua le tātou launga. Roma ilon tau pue valu ai whai tau mai le whai upo e tolu sifuru ma le tasi o atu le whai upo e tolu sifuru ma le iwa. Mai fōlinga mai o le o whai upo ia o lo tū whātasi ai le mawhauwhaunga leo Paulo. O le alawalu tātou leanga, a fōini o tātou whale tonu. A wā fōini lui tau o leo langa e tātou te whengai, ma tātou pā uai. E le whai titia ai le ame o tonu o le atua. E le whai titia ai le ame o tonu o le atua mo i tātou. Roma ilon tau pue valu whai upo tolu sfumaltasi e o atu i le whai unga a maua se i whai tau whātasi. Whai tau. O le tū whātasinga le Paulo le mawhauwhaunga le winga i le mana o le tala le leia le atua e ala i lona lava alo pele o Yesu Keriso. O alava mea e whea ngai mai tātou o ali tau o le ola. O awha whatiata mai e whea ngai mai tātou e le mawhai o na whai ki tia ai le alofa tū noa o le atua e ala ia Yesu Keriso lo tātou ali. O uma na maliu, o uma o na toe soi fua manu malo. Mai tū mau pelo na manu malo le na tātou te manu malo whātasi ai maia i so se mea e whea ngai mai tātou. Pe a whai tātou te whatua tua ma tali tonu masalamo i o tātou vai vainga. Peo tātou tālo. Mātou whalongolongo i lo whetalai mai. I le mana o le tala le lei na e saunia e ala lava i lo alo pele o Yesu Keriso. O le na e fio mai ai le lo langi. Se i whai le whao le tanga mo le tangata angsala. Na oe au mai ai le wha moe moe ola moe mātou. O a lava whainga tā mātou te whea ngai. O laua fio lava e te whaia me sili moe mātou. E le ngata mo le ola nei. Ai mo le ola whawa vau e sau nia i lo malo.
tauna e o matou ō ma le agaga faafetai e te lē tulafo ina i matou o lau fanau auā o matou tatalo e ala i lou suafa Iesu. Amene.